uMbali simthola unaked, ulele akazazi nokuzazi nokuthi ukuphi. Mase simbuza ukuthi kuyenzakaleni, washo ukuthi bekahamba nabafana abayi4. Sidinga ilokhuzana indlela yokuthi kusolviwe lenkinga le. Ngoba egcineni mina owakithi umntwana nakubeka ufuna ukuzihenga khona last. Ngaphathwa high blood yavuka kakhulu bantwana bami. Usacela ukuthatha amaphilisi. Awumameli Mbali. Kunini ngimkhuza uMbali ukuthi ayele ukuchomana nabafana? Kunini? Maningi amantombazana angachomana nawo, mara ukhetha nje njalo achomane nabafana. Njengoba ngisho ukuthi ngiyamazi, vele uhlele ehamba nabafana abahlukile yena untombazane lo nababusi. Hi guys, wabona Juliana re na le motive mo natinyana jwang lovers. Believe in yourself guys. Trust yourself. Ithembe, zithembe. Yeah. Go for it. Yeah, uzithembe uzazi. Yeah, you know yourself. Yes. Yeah, kahle kahle bafethu. What we trying to say ukuthi zithembe, uzithande. Yabo in life. Ndona yami sine case serious kumele sibe phezulu kwayo. Nice scheme. Yeah. Re sebetse scheme. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke ngoletse ke Oskeke ngwatse ba Osblue kuka kutlule bohloko haholo. A re ke na le ngwana heso wa ngwanyana o ke tlotlang le na today show. A ngwana wa heso wa ngwanyana o na le dichomi tsa bashimane. A gona le tsatsi le ngwana wa heso ha tsamaile a tsamaile dichomi tsa bashimane. A sa nga hlola gutlile. A re ga mo batla ngwana heso se re mothola sa tena. So tshong lo etsa la ngwana o wa heso o reipiwe. And o reipiwe ke chomi tsa hae. Guys, ntse tlo etsa ke tlo tsamaya ko Oskeke. Ke tlo utlwa hantle re yena bothata hore ngwana ha bona o tsamaile le dichomi tsa bashimane. Ho etsalang a tlo kgona go hlalosetsa hantle hore dichomi le ngwana ha bona ho etsetseng. Ke tlo gutla le Oskeke. Yes baby. Hi guys, I'm back again le Oskeke le younger sister ya hae Mbali. Oskeke le kae? Ngiyaphila. Lena ke teng mothomolo ko bosho se di viewers tsa Josie Bioscope wa go ngoletse. Ngipalele ku Josie Bioscope ngoba ngisinenkinga ekhaya. Iyanga sister uMbali umuntu ojwayelene nabafana esikhathini esiningi, akachomananga namantombazane. So unokuhamba ngama weekend abuye. If hambile Saturday late anyana uyabuya na Sunday kanjani umuntu othanda umjive. So last week uhambile nabangani bakhe eMasizwa abathu Sipho noMandla. Wahamba nabo Saturday Sunday azange abuye. Sithe Monday masiloku sibuza ebantwini ukuthi azange bambone na. Sahlana nabanye abafana bathi bambone eKliptown. Ahamba nabafana abayi2. So siya lapho eKliptown umkhukhu lapho masifika uMbali simthola unaked, ulele akazazi nokuzazi nokuthi ukuphi. Masifika lapho samthatha masimthatha samisa eclinic. Masifika eclinic ba transferele bara bathu rate. Umuntu omdala ufika naked. Kungena abantu. Kuye njalo kokuye nje ayi1. Samthatha samisa eclinic, masifika eclinic bathi ibara case because of urajiwe. Okay, after that uthe after amalanga mase simbuza ukuthi kuyenzakaleni. Washo ukuthi bekahamba nabafana abayi4. But lethule akakhumbula ukuthi abobani, but ukhumbula uSipho noMandla. Laba bangani bakhathwala ukuhamba nabo. Manje bengicela ukuthi iJosie Bioscope isincede ngokuthi siye khabo Sipho noMandla. Sibathole sizwe ukuthi istory kuyenzakaleni. Ngoba manje umndeni bosofuna ukuthi at least uMbali ayovula icase ye rape. Sipho nabo bani. Ukuthi manje sifuna ukuthola istory ukuthi kahle ubani o rape uMbali. Masiya epolice station siyo reporter sibe sesazi ukuthi ubani oyenzile lento le. So wena ufuna ukuthi uSipho noMandla kube yiway forward ukuthi kube yibo balethola ngwa ke mang oyenze ngitho so. Siwena how so why honoli easy wena go tsamele bashimane felo le ngwanyana? Ngijwayela ukuhamba nabafana. Yeah, mostly mangiyojive ngihamba nabafana. So ho yetsetseng tsatsile o kopa re jwetse. Sambile sukile la ekhasi sihamba noSipho noMandla. Namanye abafana ngingabazi bengicala ukubabona abayi2. Sahamba sayojive eKliptown. So mina ngigcine sengizithola sengisemikhukhwini ngiyi1 ekseni. Uvesene wazithola nje ubophuze something. Bengiphuzile kakhulu. Akudala ngikhuza ukuthi yekela ukuchomana nabafana, ngeke uzuthemba abafana uyintombazane. Dala ngikhuza kusikudala ngikhuza. Hayi
Ngiyakuzwile Shem. So my sisi ke a utlwa situation e bohloko bona tshwantse ba tholahale Shem. So ntho e ke batlang ho ibotsa my sisi way forward ke eng ha re le mo batla re etse eng no? Sicela ukuthi siye khabo Sipho noMandla. Kubazali babo bona bese masibathola nabo bazositshela ukuthi kuyenzakaleni ngalelo langa. Ngoba manje yabona abazali nabo sho bazomangala bazobona ngamaphoyisa bangazi ukuthi kuyenzakalani. At least bona masingathola labafana abasitshela ukuthi kuyenzakalani. Sithathe from lapho masazi nathi ukuthi masifike epolice station siyo reporta ini epolice station. Okay. So guys, ntho re etsang no ratsamaya le bo mami ha re tsamayeng guys please. Ratsamaya no le mami re batla ho ya ha bo mme wa di chompo ntse ke bo mang bo Sipho le bo mami. Sipho noMandla. O tlo kgona ho tholala nnete ho etsahetseng le bana ba bona ba tholahale. Hathi Buza nje mama ne. Since wena uthi ubeniphuza bomagodololo wena what? Are you still drinking and usaphuma nabafana because uthe wena nje ngathi ubloma nabafana kuphela? Ya since kuyenzakala lento leya ngaphuma ngisaphumi nje. Awusaphuzi. Ngisaphuza nokuphuza. Awuphuzi. Awuhambi nabafana. Angisahambi nabo manje but ngihamba nabo. Njengoba sekuyenzakala lento le khane ngibona ukuthi kunobungozi. Oh, at least. Manje ngoba nasendlini akasaphuma usaba nokuya esikolweni. Ngimthole athi uyazihenga lapha ekamereni. u commuter to the side mo. Eh. Batho Since kuyenzeke lento nje hayi u traumatized ne? Yo kakhulu. Kakhulu. Le situation inzima sithoma ngifuna ukucamba manga nje. uSipho uhlala la. Wenzani? Hola. Okay. Cameraman kopa re keneng o se dula mai. Ha ona dintjane. Akunani. Please. Ke Ngale. Oh, okay. Re tsamayeng. Leso kukhona ke umama walabana. Wena. Bona basekho la. Ngisababoni nje endaweni. Ya angazi ngibabona isolo la ikazi. Yo. Koko. Ona le batho. A ke nane. Koko motho moholo. Hawu. Sanibona. Le kae mami? Siyaphila ninjani? Le nna ke teng motho moholo. Ya rona motho moholo re batho ba Jozi Bioscope. Ke a bona gore makalletse di camera re tshwarele ka seo. Jozi FM yini le? Jozi Bioscope. Ya Jozi Bioscope ke mo re buang ka ntho tsa batho ba bangata mo re thusang di situations tsa batho tsa life mama. Ngiyezwa mntanami. So motho moholo mona ke ngoletse ke o skeke kopa wa tumele ka mo ke se ke boele mama hole. Ke ngoletse ke o skeke so ke tlo mo fa sebaka so ga re jwetse a o jwetse ga ntlantle why re tlile lena mona. Sawubona ma. Yebona njani? Yaphila. Oh mama mina igama lami ngukeke. Usisi kaMbali. uMbali ujwayele ukuhamba noSipho noMandla. Manje last week mama kube nenkinga kusho ukuthi uMbali uhambe noMandla noSipho. Sijwayele uMbali makahambile kumuntu obuyayo. Last week uhambile Saturday Sunday azangabuye. Monday masifunisisa ukuthi uMbali uye kuphi. Sathola ngabanye abantu estradeni ukuthi uMbali bambone eCliptown. Ahamba noSipho noMandla nabaya abafana abayi2 futhi. Naye akabazi ukuthi abobani labo bafana labo. So sithe masifika eCliptown la bebas direct khona ukuthi bambone lapho. Sathola emkhukhwini uMbali alele naked lapho angcono angagcokanga. Sathola after that bengakwazi nanokukhuluma. Masikhuluma samthatha samisa eclinic bathi ibara case because of uMbali urejiwe. Uthathe nje amalanga nokuthi akhumbule ukuthi kuyenzakaleni. Sema akhumbula uMbali wasitshela ukuthi bekahamba noSipho noMandla nabafana abayithula abafana laba akabazi. So manje mama njenge family besifuna ukuyovula icase ukuya kaMbali ukuthi urejiwe. Manje njoba ngibhalele kuJozi. Ngibhalele ukuthi size la kini bazali kubazali bakaSipho noMandla kuzokhuluma ukuthi at least aboSipho basitshele ukuthi kuyenzakaleni ngalelanga lelo uMbali arejwe ngalo. Bese masiya epolice station kube ukuthi sesazi sonke istory. Kungabi ukuthi kuzoba khona umuntu ozoblamiwa kanti akusuyo yenzile leyo nto leyo. Manje mama besicela ukuthi usizo lweni njengabazali ukuthi at least abantwana laba uSipho noMandla basitshele ukuthi kuyenzakaleni ngalelo langa. Mami? Hayi
Angazi ukuthi kanjani ngoba ubaba kaSipho umakhelwane wami. Mhlambe ngingazama ukufona uthi akasondele ngizwe ukuthi sikhuluma kanjani okanye ngoba mina uMandla kudala nami ngamgcina ngoLwesihlanu. Vele umntwana unokungabuye ekhaya. Manje angazi ukuthi kwenzakalani. Ngisacela ukufonela umakhelwane wami ngapha asondele eduzane ukuthi Unale time mama wena. nginayo airtime. Oh, unayo. Ikhona konje. Or usebenzise ethi. kopa ke sebedisa kopa ke fedi number ko phone yo mama. Okay. Yes, 089. Ungayibhala mama ungayibizi loud. Oh, Mama we kene ko loudspeaker please ani. okay. Yeah, Yes. Oh, no. Yeah. Isadayela. Okay, ka buela tlase. Hello. Ngiyaphila makhelwane. Yimi makhi ngapha enext door. Ngisacela ukukubona kancane ngathi kune into engikudingela yona. Okay makhelwane ngiyacela masishnyana. Okay. Hey mama, lo makhelwane ukwazi ivoice yakho ukuthi ngomuphi umakhelwane bebaningi kangaka umakhelwane la endaweni. Uyangazi kakhulu makhelwane ngoba mangiyibuyela la ngibuya khona ngithanda ukucula. Manje ungibamba ngevoice kanjalo So batho ba baholo ke bona fela ba founela. O ne ba bang ba tshwantse ba founela. uSipho noMandla banawo amafoni. Banawo amafoni. Mara ngazi ke ukuthi babaphethe kubo. Sengisho tsa batswadi ke tsona tse le batlang re di founele fela. Ke tsona fela tse. Ngoba at least masingakhuluma nabantu abadala cala sibeze ukuthi bathini. Ayona bothata So mama utlwile go etsetseng. Ba re baby girl ke mona tsamile le bona bo Sipho le bo Mandla ha fihla konwa go tsoa wa ya ithola sa hlobotsi itsa wa phaphama useng ha ba sa leyo. Hey, mntanami ngazi into engizoyithini leyo ngoba asambi nabo labantwana ukuthi bayenzani laba khona asikwazi thina lokho sisuke silele singabazali. So mzali wena ugcina ukumbona nini? Ngigcina ukumbona ngoLwesihlanu Mandla. ngoLwesihlanu nje ntamba amanyana solo wahamba namhlanje akakabuyi. Sengiyamangala mase ngizwa lolu daba manje. Azange wena vele usuwa babona ke. After ntwela zange wahlolo babona limokasi next. Nix akusobabona. Since that day bagcine letsatsi leo. Awuhloko shem. Akhe motho molole kae? Ke yena man. Ngiyaphila makhelwane wena. Ngikhona njani? Beshapo motho molole kae? Abusisi manje mina abantu ngapha ngathi manje njengo2 angifuna kwenzakalani makhe. Yile nami engibizela yona ukuthi uzozizwela njengobaba kaSipho. Motho molole kae? Kitengwe na ka usi. Ke teng motho molole rona re Jozi Bioscope ane. Okay. So bua le Lady Blue mona motho molole na hantlantle ke ngoletse ke Ouskeke. So ke tlo mo fa sebaka go sa gore a bua why a o bitsitseng. Ouskeke ke yo motho molole kopho. Sawubona baba. Ngiyaphila. Mina igama lami ngokeke baba usisi kaMbali. Umbali ngiyamazi ngokumbona nje ngihleli zinginongombone ehamba nabo Sipho. Nabanye abangani babo. Njengoba baba uMbali unokujwayela ukuhamba nabo Sipho ngama weekend. Umbali umuntu ojwayela ukubuya ekhaya. But last week sile samangala Saturday Sunday azange abuye ekhaya. Sithe mase sibuzisisa Monday kubantu abajwayela ukumbona. Bathi uMbali bambone eKliptown. Ahamba noSipho noMandla nabafana abayi2. Abafana bakhona abaziwa ukuthi abobani. Sahamba saye eKliptown masifika eKliptown kulo mkhukhu lo abasidirecte ku ukuthi uMbali somthola khona. Sathola uMbali ayi1. uSipho noMandla nalabo bafana labo bebangekho. Masimthola uMbali akagcokanga. uMbali akazazi nanegama lakhe. Masiceda lapha kanjalo samthatha uMbali samisa ekliniki. Masimisa ekliniki bathi uMbali urejiwe. Basithumezela eBar.
ebhara vele ukusho ukuthi bathe mabamcheck-a vele bathola ukuthi ngempela urejiwe. Ule wahlala nje amalanga nje angakhoni nokukhuluma, angakwazi ukuyenza lutho. Then uthe la sesimbona khona ukuthi seka-right, simbuza ukuthi kuyenzakaleni. Wathi yena uzigcine ajiva noSipho noMandla nabanye abafana abayi-2 akabazi yena labafana laba. Then masiloku simbuzisisa futhi usitshela ukuthi maybe uzositshela into engcono. Uloku athi nje bekanosipho noMandla. Manje njengoba mina ngibhalele kuJozi, umama ekhaya bekafuna ukuthi uMbali avule icase ye-rape. So manje njengoba sibhale kanje besifuna ama-answer kuMandla noSipho ukuthi bebahamba nobani kuyenzakaleni ngalelo langa lelo. Bese masithi police station so reporta le case kube ukuthi sinolwazi olu-right. Kungabi ukuthi maybe so accuse uSipho or uMandla kanti akusiyibo abayenzile lento le. Yingakho size la kini bantu abadala. Muntu omdala. Ngiyakuzwisisa ke mawusho kanjalo. Mina bese ngicabanga ukuthi nizothi uSipho mhlawumbe naye u-involved kule rape leyo. Manje ke sengiunderstanda ukuthi ngibizelwane ke ngoba uSipho ubekhona manje kusini. Wathi uyahamba uye emsebenzini. And then unokuhamba vele ngama weekend ayibanganini bakhe ngingazi ukuthi ubuya kanjani nani unesikhiya sakhe sasendlini. Kodwa namhlanje kuseni ufikile wathi uye emsebenzini. So ke njengoba kwenzeke lokho kwenzekayo mina ngeke ngize ngivume ukuthi kwenzakaleni kwazi yena. So ngicabanga ukuthi yena uma efika ebuye emsebenzini ngizokhuluma naye njengomzali wakhe ngithole from kuye ukuthi kwenzakaleni ngizozana kuye umakhe umama kaMandla ngoba abangani abakhulu bakhula bonke ke uMandla noSipho from basasebancane baba nabangani abafanayo. Untombazane lona ngeke ngibhike ngoba ngijwayele ukuhlala ngibona ehamba nabo kodwa lokuthi ngabe kune rape umfana wami ngiyamazi sisi ukuthi ngendlela angakhona ngimfundisile indlela yokuphila kodwa abantwana ngeke uzubazi ukuthi baphila kanjani labahlala khona bayenza khona izinto zabo kodwa yena unomuntu ezwana naye. So ngaleko mina ngikholwa ukuthi mhlambe njengoba kushiwo ukuthi bebayi4 abafana ukuthi angayenza lento leyo. Kodwa ngeke ngize ngithi ngiyamphikela mina ngizokhuluma naye umebuye emsebenzini bese ngizocela ke umakhe mhlambe ke ngingazi ke ukuthi uyazi umakhe la nina nihlala khona ngoba untombazane ngijwayele ukumbona nje la estradini. Bese siyeza ke sizokhuluma bengicela nje shwele ukuthi ngingacaleni epolice station. If ever ke mina sengikhulumile naye ke siningabona ke ukuthi nenze njani ke. Ngoba mina wami umfana ngiyamazi ukuthi uziphethe kanjani kodwa yena uyephuza unabangane abangekho right ekukuthi ngihlale ngimkhuza ngabo. Naye uMandla lona umfana ulungile. Mhlambe ke labo abase-Kliptown ke ngibazi ukuthi abantu abanjani ke lebebise kanjwana. Yeah. So Muntu omdala ngiyaxolisa ukungena emlomeni. Ake ngoba utlwa ausi watsho o nana le bona. Ke nana ausi a be hantle wa o jwetsa hantle yena dikarabo o di batla ko bo Sipho le Mandla because of ke bona ba tsebang hore tsatsing le hona le mang le hore bashimane ba o ba dula kae. Meaning but ka ho ka etsalo ba tseba this whole situation for mo iqalang because of reason being mothomolo sheba hane a tsoha o phaphama lesiyo. So if ne ba sa itsebe the way ke shebileng so tjong if batho ba ne ba sa itsebe ho etsahalang situation e nkabe itse ausi hana tso ebe a phaphama ba le teng but for the sake of itse a tswa ba o phaphame a ba lesiyo so tjong hona le bontshalanyana hore e ka re bo Sipho le Mandla ba involved in tshonyana because of le bona ba tsubile ba lesiyo ba ile ba bua le wena since ba o sile mo le ko Kliptown. So buli bona since na o Sipho o tlile ke ka tshwaetse gotla a tsamaya ka tshwaetse go tsamaya go ya mosebetsing. So ko nna ha hona ntho e wrong le gore ke mone gore mhlemo nka re o tshogile ka bona le ntwa yentseng. Ya ke ntate ngwana ha etsa ntho ha o bontshe. Wona nka se gane Sipho ke ngwana ka ke o modisitse hana le ntwa e gorong o yentse e wrong ke na lo mmona. Tse ngata dintho tsa di yentseng tse wrong ka je ko o tswile a le normal. So that is why ke tjo gore ha gutla ko mosebetsing nna ke tla ko makhelwane. And then ke tlo kopa ge ba botse bana ba rona o pena o Mandla manje. uMandla solo mina ngamgcina ngayo Wa lo. utlwisisa after case yo ha so mo bona. Okay. uSipho yena uzile kimi namhlanje kuseni. Uvuma ngivuka ubeke khona uSipho wahamba wathi emsebenzini. So mina ke mase kabuye emsebenzini asazi ke uMandla sombhekela kuphi. Mina ngizoza kumakhelwane naye uSipho. Ngimbuze simbuze naye umakhelwane indaba bese ke sothola kwabosisi ke njengoba ngisho ukuthi bahlala kuphi ke bazom Baba explain. iwani thina abantwana ungasidala estradeni
mawubuye ejardini uzenze msulwa phambi kwamzali vele anihambi nathi but manje sidinga ilokhuzana indlela yokuthi kusolviwe le nkinga le ngoba egcineni mina owakithi umntwana nakubeka ufuna ukuzihenga khona last la emalangeni Ngizobuya naye mina uSipho kuyumama lo sizoza la uhlala khona mama. nakhona mhlambe uye ongasinceda uSipho ukuthi azi ukuthi noMandla umshiye bhoru kuphi ayikho enye thina sabazali sizoyenza kodwa kwamanje sizocela ukuthi sithole bona singavulelani amacala okwamanje singabazali sizicelela lokho thina. So le tlo ba thola jwang motswadi ha se le ba thotse o tlo etsahala jwang hobane re batla ho tseba ke re ska siya fela tabeleng a so ho tlo etsahala jwang because of le rona re batla re nne at least o se nna re jwetse wa tseba ho etsetseng re tlo ba thola jwang le tlo ba thola jwang ha ba le teng le tla jwetsa mama Mina umebuya njengoba ngishilo kutsheka ke chilo gore Ngiyacela muntu omdala, ha khutla mosebetsing ke tlotla le yena nna ko mme o ha ke tswa ko mme o re tle ko bo Osiba o ebe le lona se le tla bona gore le solva jwang le ka di o se re tla buisana go utlwe le ka yena gore wena o tsile ba o etsa lang mo a tswang teng le ba di tsona ditšhomitse tsa gae and then se tla explaina a jose o se tshekatsho o se go batla o tseba go go etsa etseng lena tsa ipuela site la gae last go gore mo na le teng o no go etsa galang ba o ba sile kae ba bang ba tswalle ba gae le ena ngwanyana ka ngwanyana ena ke pege ka motseba ke na le mmona tsa mali bona ntse bana and ka ba bang ditšhomi tsa bona Sipho ke mogalimetsi Mandla lena ke ngwana o lokileng mare ba bang a ke ba tsebe gore ke batho ba jwang ke a ona bothata o skeke ke tshepa go utlwile ha bana ba bona batla ba tlotla ko wena so if she you don't address settle yasekhaya yeah mina mazithi nje ngo7 ngoba uSipho uyabuya ngo6 emsebenzini ngabo half past 6 ngo7 sobe sesifikile ngizocala ngize kumama lo masuka kumama lo bese siyeza ke lapho la nihlala khona okay motho molo if o sa thole dikarabo o ska fela le bala fela o ntse re fela re check le rona re tla nne go check o bontsha go fela abuti o bua nnete ntho go nngwe e buileng gore ba tlotla wena ba inetefatsa because of this is a serious matter whereby ngwana o rapiwa again hope o sharp o thotse clarity and o sharp angi right sis kodwa uSipho yena kade ngimkhuza ngalabangani bakhe it's okay motomholo it's fine wait king guys ke a tshepa gore la bona wait king re tlile mona bashimane bana ba thola hali after ntho etsa etseng OC sale ba bang ba sa bona hali mtatwa Sipho yena wa tshore Sipho yena o ile a tla o ile msebetsing ke ntho tse ngata so ntho ngichazang guys ke gore batswadi ba bana ba dumellano ga bana ba ba bona ba bashimane batla ba tlotla ha bombali ho buiwe taba e hantlo ho etsahala eng so that o sa tlo khona ho bona gore case rape ka le bula mo so ska le bala lona guys if mo situation ye so o re emailela ko Jozi Bioscope don't see today ka le rata guys don't forget to share subscribe and follow our videos yes baby